لازمه زود چه بکن گلا قبلو چک وقت چولی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمد و پسن هر شوی الله رب العالمين صلاة و سلام خدا لسر پیغمبر مبن سید و سرور و ریزان و سروک من محمد بی علیه الصلاة والسلام و لسر معلومات بی هجا و اواله گرمی قدری خدا دا جهاد و خبات و برخدان کرنا و لسر چقای گل پی ریچ و شوپا و علمه بشن حتی روشا داوی حتی روشا قیامتی گلی تماشوانا گلی خوشک براین هجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونتبدأ بخيرات سجع ورات أهلا وسهلا بله زنا تشتكي زاف فحش وشابلا وركة بيسا ربي عالمي دبي خونيزي كي زناي نكن لولا تشتكي فحش وشابلا وركة بيسا يعني تمام شبانا أزين هات تشتكي شاني وبكم طاقة ما يا كسك يا كسر ويا الصور ويا الصور بدا ويا كسك بدا بله قالي تمام شبانا günah ki zahmasını zina. اون ve kağızı binin gel tamam şamana. Kağıza kes piyanolu. اون ve kağızı binin tutuşul sernina. Aha. Kağıza kes piyan. Mane geli temaşavana. Mane geli temaşavana. وديت مثلا سربي كاغزي ما هنا كليك تشيك ما تشكرن بل انا هم كاغز شاني وكل كاغزك سبيب وفرتو بانا بو نمنو بس آبا ونزاني قول رسامة كي واهية جبال خوبا چه نابي بلين كليل كاكدين هذا بلي وامي بلناج بيبا چيكن نهدي مثلا لسر بي كاغزي ون كليل كنات بين نولو لسر بي كاغزي اب كليل جبال خوبا چه نبويا قو ام بيجن ولا اب كاغزها جبال خوبا قلم چو و اب كليل چه بون كس باور ناكي لكايدي اب كليل كي حقيقي اي الله تعالى قول چولي چه دبن ايدي اف لميزين قالي تماشي مانا ateist
دبيجد بي جبي فوتوغرافي للرسامك لازم الرسام لسر بي كاغذ بي اب كليل جبال خوبة چه نبونا لي اتايست دبيجد بي اب لچولي جبال خوبة چه بونا مثلا رنگي وي بوياغا وي ون بينن نابا وي رنگ صهرة مثلا پلي وي كسكن ون بينن قالي تماشي بانو اب جبال خوبة چه بويا اب گيا جبال خوبة شين بويا اتايست كافر دبيجن بي اب كائنات وتشتت كائنات دا دبيج بر خوبة چه بويا ياو چاو هوستاي بتونه الله رب العالمين چاو تونه اي اتايستو چما يك دچه رسم فاكولتا رسامتيت خوينه حتى گوبه چيچكه نسر به کاغذا سپیچه وچما جبير الرسامك نينا رسامي باجي الله اب حقيقي قلا حقيقي كليلك امشي قوبيا يا لبر اخذ تعالى قوبيا هاتي تشكرن قوبيا اب يا اوريجينال يا حقيقيه امشي قوبيا يا هاي ديفان اتيستا دبي ولا حمود تشبر خوبه تشي بيا دبي اب تلفون هوستاي تلفوني هيا ليغو او انساني جو او تلفون تشيكت بي او انسان دبي جبر خوبه تشي بيا ياو انسان چاواش بر خوبه چه بيا فهمو اوان اتيستا امزنا هوستاي وانا باورناك اتيست اوان كافر فهمو جاي تماشا وانا مهنا وي رنگي وي بوياغا وي بيني چخا خوشكا رب العالمين ام دچنا چولي بهزارة بمليونة باك كليل كام دبينين رنگ تخليط بهنا وافقتان دي رنگي وا ام جينا من عجيماي فهمو ليا فياغو يك رسمي چه بكي ام جد من عجيماي ام دي ما كي چه كليا فهمو ماني kabul et. يعني تمام قالي تماشى وانا قالي خوش كبراني كرم كهبان صار جواتي كرم كم Türkçe bilmiyorsun değil mi sen? شكو دري Türk. Yok, Kürdiş değil. Türkçe. Temizlik mama. اري راست ذات تيك توك كده ما Başa. Kasya aziz şani vardım tamam. İyi bak. Tamam şani. من قالي تماشى وانا قالي خوش كبراني ايجا خيرا خو بار ببكن جوالي خولا بشينين canlı yayınama paylaşma bakın, takip bakın. بله Bu anne. وين بيني نولو Ama yemem ben. Ama yemem ben. He? Tamam bak. كلام كن قالي تماشى وانا فرسي وهبل فرسي خو بكن हमारे कासिम सर जावा अलैहि वसल्लम
Selamı kaçırdım. Parasını gel. Kabartı geçiyor. Hatta şani var ki. İşte böyle şani var. Bakın kaç şani var. Ha, tamam. Rabbi alemi de sureti kıyama, sureti kıyamet ayeta su şeşada vaha ferman dike. Dve ma ayahsabul insanu en yutraka sudan. Ma qey insan şfora zan dike, haseb dike gu hama i serberdayı be. İ bser u dile xubi. İnsan Peygamber aleyhissalatü vesselam dibêje sê kesa qelem hatiye rakirin. Yani güneh li ser sê kesan hînin. Ê got xew debe, heta got hişyar bibe güneh li ser nînin. Yani insanekî xew da günehekî tiştekî jê peyde bibe, gotin ne kufrê ji devê wî derkevin, yani pê gunehkar nabe. Yê zarok heta got balig bibe, güneh jê peyde bibin jî güneh jê re nayêne nivîsandin. û yê dîn jî heta got aqilî werê serê wî güneh jê re nayên. İnsanê dîn, insanê zarok û yê xew da güneh ji wan re nînin. Belê ji Eyserê ser çava hevalê Qasım ehlen ve sehlen. قاعدة إسلامي هيا أوجي قرالك وبنجاه كإسلامي بلا ضرر ولا ضرار. دي إسلامي ده zarar دان تنيا تنكاري zarar بده يكي وزرارة بزرارة جي تنيا يعني يكي زرارة تكر تبي أي جزء هل زرارة بكم تشينابي فهمو مثلا يكي هات قدحات أشكان أبو zarar अब चीज़ अब ज़रार पिछली अब ज़रार गरे चेने भी एक नवे कदाहात नशकीने पिछली को कदाहात अशकांत बे अय जज़े हम कदाहावी बिशकीने ज़रारे बज़रारे पीने बकम चेना भी फहमो अब फेनुस अब कलमा दबे को तकलमा कसी नशकीने तज़रारे न देवान पिछली को तज़रार दावान बेवला اوشی بیشن امی قلمات بشکنن zarar بزرار چنابی اینا قوی چوابی حقی قلما خوشی بستن مثلا اب قلم میلیونه که یکی قلمات اشکان تیجی نچه قلماوی نشکنه حقی قلما خوشی بستن تمام اب قلم میلیونه که قلمات اشکان هاره تیجی دعوه حقی خوشی بکن zarara بزرار چنابی zarar بزرار نای پی نکرن بله بله قانون اسلامی ده شریعت اسلامی ده قصاصیت ہے قصاصیت فرضه یعنی وقتا گو یکی بکشه او جی دوی گو وری کشتن بشرطه گو اهلیوی قراری بدن مال باتاوی قرار دان گو ام جمعی حیفاوی هلینن
تمام وي دولة إسلامي محكمة إسلامي يعني وي قاتلي وي قصاص بكي وي بكوشي ليش مال باطا ويمري يكي تنجي بياز عفو تكم إيدي ناي كشتن أمي خوينا ويجي بستن Ama çoklaş Betül. İp de bana getireyim. بله خوا زينبي تدبي برسب نينا كا فرسات تشيا ام فرسات ميزنن بله قريب تو فرا حراما وا زرين بي كام بك مدرتور انا مدرتور هنا بي ساعتين قال لي تماشوانا فايز حرامة فايزة بانقي بي يا كودت بي بلا بي حرامة فهمون ديس رب عالمي دي سورة التكاثر آية 80 دبي ثم لتسألون يومئذ عن النعيم محقق روجا قيامته ونيش بان نعمته الدنيا يقوم دايوا وني وانا بالبرسيار كرن ونمسؤولن حقيقة نعمته يقوم دايوا مثلا خد على الشعب دايتا جه دايتا زمان دايتا دس دايتا لنك دايتا عاقل ميجي دايتا حقيقة نعمته ويخد على جمع بسطيني بغازي سؤالي بكي يعني حقيقة تشيهم مثلا حقيقة شعب توي شعبي تشتي حلال ده تبي شغليني تبي شعبي خوتي وت حرامية وجناها تبكي أباتي جزاي خوكشيني حقيقة بيجوهي تشتي قنجو باش جوداري بكي حقيقي زماني تتشتاقن جو باش بي بيجي خبر بدي ويخو تعالى حسابي الشعب اشتكي كاتا الشعب تد حلاليا منو الرزا مدة الشغلان انت تشتي حرام وقنه بأمريا مدة الشغلان خو تعالى حقيقي دستي حقيقي زماني حقيقي نعمتا حقيقي انترنتي حقيقي تلفوني حقيقي زماني قداية الزمان كاتا اب زمان تتكودي دا خرج كر تابي انترنتا خو تتكودي دا خرج كر دستي خو شعبي خو لنجي خو الكدري مصرف كر ويكو خو تعالى حسابي واشتبكي ويش ما حموا بكي قالي تماشي مانا بلي هوال زرين امي تبكنا مدرتور بلي مدرتوري ما زيدنا Söylemeyeceğim ne dersin abi. Allah'ına vereceğim. قالي تماشي مانا كاز ميزينم هنا كي قلنا الفرن ازي وادرخم مدرتورنا ما قلنا الفرن ازي وادرخم هنا كدي لازين هذا دركب من بان نزيكا عسرية نزيكا عسرية أزين هاج وشانا سندي دركب من قالي تماشا وانا هما مقص أزواق كليلكا شاني وبكم واق كليلكا نا شوما تشولي دربا يقول أب كليلك مديتن من أب كليلك ديتن مقص السروي جوارة تشيكي بيجم مثلا إنسانك لسر كاغذك بقلم فوتوغرافك كليل كي تشيت كي مشيت من ناعجي ما ين بياو تشر رسامك والبني ويجي امزا خطا بيجي دا
يعني vaya mi çekiriya. Eya ta kopya jberiya Xudê girtiya. Mezheb haqiqiya. Ateist dibêjin be ji ber xwe ve çêbûya. Fehmû? Avanê ilhadî, avanê mülhid, bu inkara kanuna Allah Teala dikin, dibêjin be ev kainat ji ber xwe ve çêbûya. Êna xwe ev fotoğrafê li ser kaxezê jî em ê bê li ser xwe çêbûya. Ji ber xwe ve çêbûya. Mavilo çêdibê? Yani. Aştara. Zerrin Hanım Mekkele moderator. Ne belazin ha şana zindi bigirim. Hindik maya jaas leram. Ame şana zindi ame bigirin geli tamaşavana. Peygamber aleyhissalatu vesselam dibe roja kıyamete zarve Adem likarin qabza xobabêjin. Hatta go 5 sual jwane wê kirin. Suala 5 tişta. Wê Xwedê cewab kê. Wê sual ji emrê wî werê kirin kata emrê xwe tel kûdê xerç kir. Wê sual ji xortaniya wî werê kirin te xortaniya xwe tel kûdê derbas kir. Te xortaniya xwe te di taat û îbadetê Xwedê de te derbas kir. Yan telber dizî filmiya govendê û rexsê dawetê papçî û tiştê fehş û çapal û pîs û te di wir de te xortaniya xwe te derbas kir. Wê Xwe Teala ji te bipirsê. Wê sualê ji malê te bikê. Te ji kûdê qezanc kir û te li kûdê xerç kir. û ka te bi ilmê xwe emel kiriye an na. Fehmbû? 5 tişta Wê Xwe Teala sualê ji me bike. 5 tişt. Emrê me. Mesela 45 saliyem li vê dunyayê mabin. Wê Xwe Teala bê me kate ev 45 salê xwe te li kûdê xerç kir. Ev yek. Xortanî te xortaniya xwe te li kûdê xerç kir. Fehmbû? Wê sual ji malê wî werê kirin ka malê xwe ji kûdê qezanc kir û li kûdê xerç kir. û ka te bi ilmê xwe emel kir an na wê bê jî ji te bipirsî. Êdî gelî xortan, gelî xwişk û birayên hêja. Vî zamanê bi qîmet got Xwedê daye ma em vî zamanî li TikTokê li ser televizyonê tiştê fehş û çapal û bêedeb û bêheya em derbas nekin. Em zamanê xwe li elmandin û naskirina dînê xwe em derbas bikin. Di TikTokê de li ser televizyonê, di Facebookê de, di YouTubeê de tişta qenc û baş em temaşe bikin û guhdarî bikin. Zamanê me bila li wir derbas bê. Ew deqê me, ew quntorê me, ew înterneta me bila xerc bibe di tişta qenc de bila xerc bibe. 2 GB înterneta min heye. Ne got elwan vîdyoyê pîrekê rot û tazî bêedeb û bêheya li wa qilîba û li wa dizî filmiya û tiştê fehş û çapal ez guhdarî bikim. Bila ew 2 GB înternetê min bila hal û tiştê qenc û baş de herin. Ha niha weke hûn guhdarî dikin gelî temaşevanan. Belê înşallah ha ev tişta goha niha hûn bire derbas dikin. Evê tevê ji were bêxêr. Belê gelî temaşevana, belê serçava xweha zerrînê Xwedê jê razî bê. Serçavana ehlen ve sehlen baş e. Xwedê jê razî bê hûn temaşe dikin li van sohbetê dînî, li van waza, li van ayet û hedîsa hûn guhdarî dikin tiştekî zaf xweş e. Ez ê mizgîniyeka Pêxember aleyhissalatu vesselam guhdaye ez ê bidime we. Pêxember aleyhissalatu vesselam bê wetê got hûn di ber bax û bexçeyê cennetê re derbas bûn. Heta got hûn hinek fêkiyê wê jê nekin derbas nebin. Ashabiya got ya Resulê Xwedê ma fêkiyê cennetê bexçeyê cennetê çinin. Got meclisê ilim. Yani devera got ilmê ilahî dînî sohbeta dînî lê werê kirin û te dît hinekî lê guhdarî bike ji xwe re behra xwe hinek fêkî jê bistêne û derbas bibe. Ha niha hûnê di TikTokê de leqay tişta qenc jî werin, leqay tişta xirab û pîs jî werin. Got hûn hatine seriya qenc bisekinin. Hûn hatine seriya xirab derbas bibin. Ana tu bikê nekê cana em jî TikTokê divekin pîrekine fehş û çapal zilamne bêedeb û bêheya caniyayînê bi hev re dikin 10,000, 3,000, 4,000
لوان تماشا دكن وتشتي فحش وشبال دبيجين دبيجو أم لوانا سكنن أم لوا درباس ببن بمليونة تعقيب كي وانا هنا لهالو مثلا هنا البيت بيشتو دودونا والله جانم زيدا جيد بن بني هبال أميد البدر وشانا فازن ديب داوي بكل ما نبسا واني زكاة عسرية جعنتابي سرچاوا أهلا وسهلا كازي في قبول بكم كرمكا مرحبا سرچاوا أهلا وسهلا خيرات nerelisin? Buyurun konuşun. Buyurun. Ne yapıyorsunuz amca, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Buyurun. İyiyiz, Allah'a şükür, sizi sormalı. Neden sizi kabul ettim biliyor musunuz? Neden? İsminiz hostes diye ismin yazmışsınız değil mi? Hostes. Onu biz bilerek yazmadık ki. O da Tamam. Tamam, onun üzerine ben bir şey önemli bir noktaya temas etmek istiyorum. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi hostesler üzerine önemli, çok önemli, ibret verici bir noktayı size söyleyeyim. Hostes. Hostesler genellikle böyle genç kızlar uçaklarda hizmet yapıyor. Çay, kahve, kola, bira, meşrubat, içki servis ediyorlar. O uçaktaki 400-600 yolcuya hizmet veriyor. Teker teker yolcuların yanına geliyor. Efendim bir arzunuz var mı? Ne istersiniz? Öyle nazik nazik o yabancı erkeklere günde 400-500 yabancı erkeklere hizmet, çay, su dağıtıyorlar. Hizmet veriyorlar. Buna ne diyor? Buna özgürlük deniliyor. Özgürlük, yani kadın çalışıyor, özgürmüş. Aynı kadın evinde çocuklarına, kocasına, babasına bir çay ikram ederse, kocasına bir çay getirirse, ben senin kölen miyim, ben sana çay getireceğim. Fakat aynı kadın uçakta tanımadığı 400, 600, 500 adama çay ikramında 400 adama kölelik yapıyor. Evinde kocasına, babasına, kardeşine, çocuklarına çay ikram ederse bu kölelik oluyor. Fakat uçakta yabancı erkeklere, patronlarına çay ikram ederse bu kölelik olmuyor, özgürlük oluyormuş. 400 erkeğe köle olacağına evde helal kocasına hizmet yapsın. Evinin hatunu, kraliçesi olsun. Yabancı erkeklere hizmetçi olmasın. Evet. Onun için bunu dile getirmek için ben hele dedim ki valla onu kabul edeyim, adı hostestir. Her şeyde bir hikmet vardır. Her şeyde bir hikmet vardır. İsmi biz kendimiz Evet, yani arkadaşımız yaptı. Şu an ta ayın 22'sine değişebiliyoruz. Yok, ben demedim neden böylesiniz. Ben demedim neden bu ismi kendiniz böyle yapsın. Peki sormak istediğiniz dini soruları var mı? Benim yok. Senin. Peki ben size soru sorayım. Kelime-i şehadeti söyler misiniz? Kelime-i şehadeti bize söyleyebilir misiniz? Eşheden la ilahe illallah ve eşheden la Muhammeden abdühü ve resulü. Ama manasını da bize söyleyebilir misin? Manasını bilmiyorum. Tamam, ben size söyleyeyim. Şehadet ederim ki, yani kalben inanıyorum, dilim ile ikrar ediyorum ki Allah'tan başka emir ve yasaklarına itaat edilecek hiçbir ilah yoktur. Yani ilahlık sadece Allah'ın hakkıdır. İlah ne demek? Yasa belirleyen, kanun koyan, emir ve yasak belirleyen,
bazı şeyleri bize yasak, bazı şeyleri bize serbest kılan kişiye ilah denir. Ha bu ilahlık görevi, hakkı sadece alemlerin Rabbi olan Allah'ın hakkıdır. Hiç kimsenin hakkı değildir. Bunu demekle la eşhedü en la ilahe illallah, yani Allah'tan gayrı bütün sahte ilahları red ve inkar ediyoruz. Sadece ve sadece Allah'ın emir ve yasaklarına, Allah'ın anayasasına ve kanununa boyun eğmemiz gerekir. İtaat ve teslim olmamız gerekir demek istiyor bu kelime-i şehadet. Ve yine şehadet ediyor ki Muhammed Allah'ın Resulüdür, elçisidir. Oldu mu? Sağ olun, teşekkür ederiz. Bir şey sorabilir miyim? Evet. Şimdi şey Evet, buyurun. zaten oruçta geliyor. Mesela diyelim ben ilaç kullanıyorum. Yani hani tutmama engel kullanmam gereken bir ilaç. Bunun günahı var mı? Ya eğer bir insanın ciddi bir hastalığı varsa, Aynen. yani eğer oruç tutarsa, ilaçlarını kullanmasa, o insan hastalığı çoğalacak, büyüyecek ya da geç iyileşecekse, ciddi bir hastalık görürse oruç tutmayabilir. Allah-u Teala o ruhsatı vermiştir. Yoksa hiç hastalığı zarar görmeyecek, ciddi bir hastalığı, eziyet, işkencesi olmayacaksa tutmalıdır. Mesela karşında Evet. mesela tutmuyoruz ya, mesela o rahatsızlık karşısında ne yapmamız Tamam. gerekiyor mesela? Şimdi hastaysa tutmasın, iyileştikten sonra kaza edecek. İyileştikten sonra kaza edecek. Oldu mu? بله جري تماشى وانا بخاطري وا من خير خوشيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بخير اخو ما تعقيبكن ما بشوبينن تعقيبات شوباندلين ما بكن واي وقت الميشي امي بقرن ما تعقيبكن ما بشوبينن تعقيبات شوباندلين ما بكن بخاطري وا من خير خوشيد بخير اخو ما تعقيبكن ما بشوبينن بله جري تماشى وانا تعقيبات ما بكن وما بشوبينن امي وشانا خوازندي بقرن مالا وتبدا باخذ خيرا وقبول كي